بله بیشه گوتو بیشه ایرو دو میبانیم مین هجاب مرنه بریوان دیار اون بخیراتن Sağ olun, spas. ام دکارن و ناز بکن بریوان هم شده دست پی بکن Ez berivan 3 salîma. Odaya plansazê bajarê Amedê hevsereka wênekê ma. Çi godî bêjim hebe? تو شکنگی ده بیکاری دکن 2017 ez mezun bûm ji Zangayê. Ji wî wextê pêde jî ev 3 sala hevseroka Amedê me. بله دیار هم تناز بکن Seyda ez ji nisêbînê me avahî sazim. Ez li İzmîrê ji dayîk bûm. Wek bi hezaran Kurda jî em ji metropola Tirkiyeyê mezin bûn di wir xwendin. Dûra dema ku me zanîngeh qezenc kir ez hatim Amedê li zanîngeh Dîşlê me avahî sazî xwend. Pêş re jî em hatin Mêrdînê welatê xwe li vir dijîn. بله تگو آفای سازی چیه گفت کو آفای سازی تیگوتن ویم چی فهم Erê di nav çivakê de wek mîmar tê binav kirin, avayîsazî ya ku avahiya saz dikin wa dîzayn dikin. Yani em dirin li erdikî dinerin ev ya îşxwe berî me heval berîvan egovî karî dikin plan çê dikin em jî avahiya xaniya yani dibe nexweşxanekê bê dibe adliyak bê dibe xanîk bê tevahî çi bê gor xwesteka gel gor xwesteka mirova em ya saz dikin dîzayn dikin بچکی تا بحث کر بریوان پلانسازا باجر çiye Plansazê bajêr, plana bajêr got çêtkin dot fikirin ama aslında ne tişkîolojiye mesela. Hatta go bajarekî ava dikin ser ne ser qada hatta qad gejî fikirin ew qad mesela amaborî sosyolojik çendî em nakê fikirin mesela ev dîsîplînê cuda em hemû qad têne cem hevdû em ser we nakî em lêkolînekê dikin pişt nakî em wê derêm ava dikin. Devre ne tane la bajar Ne be bajar be hoş be çünkü em sadece bajar ne sadece ser bina wanakî xaniye wanakî ne. Yani em hatta bajar fikirin ava bajarda gelek heye mirov hene mirovê çendê cuda hene. Mesela ki go Mêrdîn hatta fikirin Mêrdîn keye Suryanî jî hene, Arab jî hene, Kürt jî hene, Türk jî hene, çendava heye sosyolojik sosyolojik anekî gelekî farklı ya û em bêjin aboriya gelê jî farklı ya. tesiri mimari û avaya jî dike Hatta gom nakê fikirin gorek em goranekê em vî bajarî ava bikin çilo bê ser parkê wanekê cihê şînayê wanekê çawa bê cihê mektebê wa çilo bê standartê wanekê hene stexane gerek ku derê adliyê ku derê gerek em wanekê bifikirin goranekê mesela em bajar ava dikin wê derê ser plana. ji bo çi te efkarî bijart Ya yek gom şikir birê min endezyar bû wînakê pêşînar kirim ra goyanî Tirkiyeyê de jinû hatiye jinû bû jî gelekî ji Zangayê jinî bu heft Zangay tune hebû wî wextî jî îngilîzî bû piçkî Mersînê zaten min mekteba xwe qedand hatta fikres piçkî jî tirsan yani hani kisekî jî wê nizanî bû yani yek ê mezûnê nû jî em ê çêbû bane ê ser me jî tune bûn gom bêjin wanekê me ev çawayê çêt bê û çawan projeya wan çêt dikin kisek jî tune bû naxwe hejmara gelkî hindik e mesela ama mamostê me gelkî baş bûn yani mamostê wanekê gelkî çîkir hani şu bêjim me ütopîk ku bifikir yani dixwazin xeyalê we de bajar çawa bê me pêşî mewlo fikrî xeyalê me de bajar gerek çawa bûn em bajarê çawa dixwazin ew mesela kêfam gelkî ji wenakê re hatta Tirkî em bajarê Tirkî dimêzînin gelkî çîk e ser çû bêjim avahiya za çêkirin ser çom pêş خانی چی بود؟ آواهی سر آواهی اگر که فکر مثلا آپارتمان اگر که قادیونه که درش قاطع بلند فکرن اما اگر حتی بفکرن مثلا کردستان ده خانی نولونه یعنی نگر قاطع بلندن چون خانی دقاتی نه بخشی وانه که هیا از اری حوشنا سکاکی وانه که نه تنوری وانه بخشی وانه که هیا انسان ورده مثلا حتی خلو دوام دکی اما گو حتی رخیم چنه ترکی ده چلو چه به حتی گود به توکی
خانی توکی وانکی هنه گرک مثلا و حتی من فکری که کم چی جی سر چنده خوام بسکنن سر سوسیولوژیک پیا خو سر ابوریا خو سر قانونی خو امکان میزن مچا و اگر کم سر بناکی بفکرن گوره نکی که کم باجر آب کربانا که فهم جبناکی رهت مثلا ما همو دیسیپلین جدا مد aynı cem havdu مپارد فکری کام انسان امچلو تشکی چاو چی بکن مثلا ناکی انسان ما چیک چیک کن مثلا باجر گرک ev mesela ev nokta öneki gerek çibi gerek am avaya vada çebikin evde gerek stagane be zemina öneki mesela mezan hicbune da masağlama nasağlama ya da devra ekolojik gogo be parizin kudera mahmud tfekrin goreneki mesela ma bajer ما ضايت كرن او تشيكاغو كيفام جير احات او ناكي يعني او خوشبو diye de bu şey karınca. ما بيوان تشلاشتم تشتيكو Davi beşeme cüda. Ama به هر گریتایی شب زیادتر نچوتایی بیوان باشار آواده کن ایمش هم خانی آواده کن بیک نها یاکو من آواهی سازی خواست که از بخوینم مروک منی آواهی ساز هبو و ده نسبین دخبتی مثلا جار اولی از چم اندازیاری که یا انشاتی دوراجی از ملیک اوتار کرد و چم مروی خونیدی اوشی آواهی ساز بو هر دو کار اوتار کرد آواهی سازی بهتر کت سریمه اوشی چما تشکی جتنبونه گمرو بفکر آوا بکی گور فکر آخه و گور زن اساس بیلیمو تکنیکه و یا آوا بکی پر ولو هیجان جمع چکر اجبار ویه که مخواست که از وی بشی بخوینم و ولاد شی yani valat başara hene başar çıkası bakın civanı ki kurt hoş bakın ev kasişi valat ema hoş tepe yani valat perestişi evvel cemme ama usadı bakın yani tişte bu tegot greda yaz merak dikim plansaziya bajarı ki o dizayna xaniye ki tesir elser mirov jaliye deruni psikolojik az bavar dikim dike derze ve bir şekilde bu mesela yani hatta boyağı xeyni ya koltuğu ko emsal rudinin vana bilene bandora vi heye yani koltuk frehbuna koltuk iş arde çıkaz bilinde vana tesirdi ki ya nizm bilinde ya boyağı her renk de aliye derundi cudatır bandordaki Avusay. Plansaziya bajar yani askarım örnek küçük budmavan haki normalde hatta haki park yerine bajar da mezinin park hamul kudret çekirna ber gele camia çekirna bir gojin ki az jim bimsel mecme park mesela swahat çıknakım bandorayna ki sermaye çünkü ego tene vederi hamuş cami dert kevin zlamın merin tene vederi او çıkakot çekir ne halin gojin verno vederi mesela bizim politikaya çıkıcı devlet icra yani o küçük ama yakın gönmezin bandur gerek ya. İşte belki çıkıp bir fikrin. Daha zarı fazla şaz daha da o pevajwa نقول نسبين جزير سورتشي بو بشتي وناكي مثلا تشيكر توكي كتا بردا توكي قادم أفكرن أما حتى ما وقت ميزان بريوناكي تشاوبو بشتي وتشاوايا مثلا بريوناكي مثلا بجين كوما قط محل كوتشر هبو كوتشر جنيوناكي درت كتن تنوري خو بيت خستن قرشكيانا كيل دبدري بون نان تشيت كرن بانير تشيت كرن دبدري مارشي خود ششتن تكتنا سكاكي دا غير حد جيبون تكيلي كرنا قال دهبو يعني أو بيجن قومشو بيجن يعني حافظون هاست كرن چون جم حافظوجي وزارok همون سکار کردن مثل کردیا خودش شغلن پیشی گون ها کم میزنن چاوایا خانیم رو بلند چیکرنا دوره اونها کی مثلا پارک چیکریه ام حتی گفت که نباید پارک ده پسیکولوژیک گم میزنن تدبیجی تدبیقی یا قطابانی تلمن میزنی از نعواورده نرحتم اجبو گفت نرحتی رو باندوره که کسرته هیا تنا خوازه هر نعواوی قادیجی تبگری تجبونه که در ناکوی چو چید بیه که گفت بیجن جیجنی مالا
gerek jin nava malê de be zarok ji bo zarok jî mesela ew park çêne kirine ew skak çêne kirine ji bo gav çê jî nekirine zarok jî nayîne skakî çine mektebê têne mala xwe nava malê de mezin bin tekiliya wanekê re gerrenîne tekiliya wanekê ne çanda dora xwe re hene û ne cîranê wanekê re hene û piştîwanekî zaten êkê goma dît ew cîrantî jî qut bû mesela Kes jinas ki nava mesela nava bir are khani ki mazında ki gunde kısmı orada ama kısa kişi deri havdu nahi havdu jinas nakan. Yani teçilo ava ki ev bandor li ser civakê ki mesela naha ev skaka verme emeşe ofisa meşil vere skak tenge araba per bune İşbergo araba per bune nikarin jrê derbas bim cana araba havdu xiz dikin tengo havdu birîndar bikin ev tiştî be gava ku vî karî dikin tiştên balkê serpêhatiyan ji bîranînê me balkê jî çêdibin kar behsa bîranîneke xwe bikin bêrvan Az yani gelek ama gelek çava çebun zangay da çebun hatta zangay da bun gotnama şaradariya ram şoğlan öğrenci bun ama bir şoğlan am şoğlan roş ki şaradariya gome plank Mersin'e çıkın am Mersin'e vaktim çıkır azma Akdeniz veya Akdeniz'e helvederi. Avj dever ki çavayım bejin belki 1900'da da av hatta gunt bala kırın. Yok diye ona ki çubuna ve bajarım azın. Günde go bala kırın gele kurt. Ciye gele kurt bu çubuna ve derdise jiyana xo se peşkeş kırbun. Gora xo wavder adlandı bun bajar. Pişki mesela yok diye katibu dası Nijer Prestiya da ji. Şaredari katibu dası wana keda. روش کات میگوت نما یا بیروان گومات کردی زانی نرمالده نتیجه گم کردی بیشتر من رداری گومات کردی زانی میگو آچما گویا میکردن ورده اما یک گو کردی زانی بجمل لازمه ام هرنی عربا مش قبراج ری بدن نخواسم رداری بقیمه ور خانیوانه کی خراب بکنه میسر بردن وانه کی ولو تفکرن مگوزه شو مشکن گو نورمال سیویل araca kabe ama te khندرو da tar muhtar bine muhtar biştagla az şu mesela çıktır yani muhtaç gotemen beceri muhtaç bejemen heşete wana kire çmatı wana kire şogli bu durum hala ma ki yani hani na şoglum mecbur am öğrencina gerek am çıkbıkın mecburum mesleka hoji am xo peşkeş bıxın bu nekem hatına pişteremeze telefoncu nakşine lüder ve qadide nakşine avjini mtgarin betşakatiye sarayına ihtiyacı var çıkırın jet fakırın avjini kançta sabka menduru da jwe qadide deşin mezan hatta çıkıp şagli mezan avjini sevini derkatin avjini sevini bu mana kiji mesela gotun ma yoxti ma gunde xobardam hatin malbatata ki az malbatam ki mahmud preskrike ma hatta gom derkatin mezan nasir mej derkatin yani yoxti ari mevan evar hatta evar gom خوانی شبکه متولد بشینن حتی لوگاتن یعنی چیک یعنی بندامه acaba çekat serinek en son çıkır bun bejin zapta kurdi zabıta roket medur da gotmola habala hoşyan diye makal kuder çekatiye serina ki yot go bala muhtar xwarinjir çekri bakle jirana ya çu derde hoş bilad goten merak zabıta ji kurd bu jiber bu tane ne kurdu ama çikot yani hani şu bejim yani az yeka çigeçum psikrek ab persim anket bu kolin anket bu ma uçetkir yani ne tişkidi bu bakır mahallesi hamum hasır serin bu az psikrek هم هیا و تکاریش مره خانی ما بویا بو که تکاری برای که چه بکی یعنی که گوبیجن بشارداریه حسر که بشارداریه او قاتش گوت نمی پشکی تواب ونکی diğer tişteki barket bilenler ya mesela ev tişxoş meslekiyemete zamanı meslekiyemetin neyi yani tevahi dünyaya işte proje ve keve. Yani nahal İskandinavya, la Amerika, la Avrupa, la Hindistan'ı proje bir zaman evi yak yani. Çünkü ser kazı xizdikin.
Bahsa terminolojiye ki yani. Na yani tıkarı şey fem peki. Proje fem peki. Mamostayak mı bu? Çubu Finlandiya demek lever ma bu. Ko ev proje vurşa aynı proje. Tane hon lever yazdıkın hon denivsinin mutfağı evi. Yani vakiti tevahi vakeve. Evi şali ki pır hoşte şibome. Çünkü em karım be herkesi tekili denin. Le dünyaya tevahi. Evi hoş. Vakiti bir anenek min şey heye. Yani olsa demek ki şantiyak hebu ban mekirip und gotun var em hat kaba mekadan diye şantiye şefa meçhuye tıkarı bir devam bıkayım. Meşi got tamam. Az çum usta divara ledikir. Divar ledikir. Dest bekir bu bodrum kadan da bu kata zemine ledikir. Hosta şey istori bu. Az şey le proje denere o le inşaat edinere ya da ben evya divarı zemin katı ya jore kata yekemine. مش خوش پکر. Zaten cek şey. Çum di saletine otoda diken leşortuna meko vallahi avya ne kata zemin. Talya çum camosta mı gosta. Avya ya kata jore tel beni çikri divar lekri. Avcıların nereye maaşlar? Çünkü de projede mesela proje heye her kat cuda işevdir. Le aliye rastil beni de beje avya zemin katı. Le proje dişe le aliye rastil beni de avya kata yekemini. Avya şey la çap nereye? Goti avya ye. Necama divar kharakter nötme das fikir. Evet. Vak her kari ve deji bavar dikim Ali ve zahmet hani. Bu vakta kum vi kari dikim umçu zahmet ya dikişinin. Ben Zahmeti ona ki ama devre am bir şoğlun zaten ya çikin şaridarina. Ya bakanlık ona kina. Ya da te ser xote ofis ke vakit bir şoğlun bederi. Ya bu çiki یک بومچو بچین هیچی دیمسته که قانونی چیکار نکیشه يعني اگر تیک ولو کارمه هنا حتی گمید میزن گرک مثلا او پروژه نبی آوا کرنشی اما چی مثلا تو بلدیه جی شو بجموعه انجمن وینا که هنا انجمن قرار ده مثلا ام یک بچین هیچی بینا که مخواندیه مثلا ما چیکری امزانن پلان سازی چاوچه به disiplinuna ki kijanın sırvına ki mukasi kardıkın ama pişti goma afka proje ma avakırın am çin mezenin yek kura serixo karar etti. Firma ki kefa işler hat tamam kefa işlerin hat azna avanakım proje için yani işleri. Yani hişe zorbuna ki ve çikera uçu bejim tekoşina ama bina kiriya. Yani Lgor usulü kar nameşi. Nameşi. Teoriye de zanın karın derbasi nejber ve jber sedebi. Sedebi derime sermaya mesela. Tek hoşuna ama serbina ki yani. Bajar mi avakın ama amni karın avajikin. Şu bejime ki cennet bejime hişim çıkar ne hoş pişkici ben parat xwasın. Yani te para bidemin hişete meşet para ne deme hişete nameşet şkilo ne hoş şey yani nafişe bida. Tu çi zahmet yedik şimdi. Ya naha em avahiya ava dikin divan avahiya da malbat dijin, mirov dijin. O ev avahi her ikim 5 sal emri vahiyi. Hani 7 sal çıkarın biminin. Bir mirovin gote diminin şi tengu her tenşi. Ama dema gote tişkidiki avahi bu şekli dimini. İjber veya gerek mirov her tişti bir fikri. Uçeke yani vakiti karın daikekte drone bu haber aşışlar bu da kaçma veya böyle fikriyi evsa eftiş tane mero beter serde sakine o ya zahmeti ji vako perivanko ego nazanın ji de ben amvi kari zanın işber nazanti afa veya dikin çünkü canım de binin işmer راستن پنوس که سر خاص چار خیزا کردن کاوه یا اشمر چکه یعنی نه bu şekli ama afen kırınşı go mero bar tekili dene ve peş bekave
بیرانی نکوه کو نخوش تشتکی گوش سری و درواز بود تشتکی کو نخوش کار بحثاوی جی بکن جان خوش یا برین ها که شفت مها بزاتن هرتجی چی بو دم هرتجی ده امچون سمسوری yani roja du amçun ödere ya min bu hatta amçun yoktu zaten hani ceyran tüne bu raş bu hatta amçun bajar jimanit yani o zarara nake çavaya herteci aynı roja şunu aynı rojam derketin na beri nake ibaretim derketin me tır xore birin me bu hani xarım bu batani bu meclonaki xore me birine vederi hatta amçun mesela ne kadar ava bajardı şey insan gibi dert katın ve antedik ji tüne bu dünya raş bu ma kat cinnet yani çava çebe amçun da ver ki mesela müdür olmuştun bu saat 5 şebeke gotun gomeçin hatta mamam dert katın jide poyam dert katın dünya hi raş bu xuya cinnet kar hatta gotta ki katna ve qadida o biçki tavuk terket مدير كي تشيكني أنا خاني توننا حمو كتنا عرتيدا أم نورمان على كاريم جرك أم إنسان ربكن أم رخي جي مثلا أندامي أم تمو بينا تمو بشي بجمات بجرك ون كاميزين زرار شيا لكولين كي بكن باجردا تثبيتا خو بكن جمرة بشينن يختيج مثلا يوم تشيك بو تمو به حواله موناكياتن قومي كالي كولين كي بكن نابا باجردا تشمر ورا يوقتي حتى عم تشون مثلا هرجم تلفزيون هذا ديت حتى تقولني دنجي متيوا ولد بيجن وانا كي حتى مكت نوي قاعده مثلا قلت نوي وقتي قو دنج درنكبي ونفسي جنستينا بهنا خوش بس بسكنين ام يوقتي لو سكنين يوقتي حتى قلت كما دنجي متي سي تشارجر سر هودو قوتن اما او تشيك شي ابو بيدنجي جندور ده يعني نابا باجا كده بيدنجي محمود سكني شي حتى ودنكنا هات ودستي خوشاني كر يعني قبل ماكينه بشغلن يوختي مثلا قالكي تشبو هسكو دين قالكي شاب يوختي وكو بريفانكو يعني شبوما يا هاري زور ديتنا جهه ارتشي بو ام لور نسي ده روشاما ama evdem çava derbas bu işi emhin sert zeyte nekarım bir fikrin işi. Çünkü yani merova didit, me başer didit, xanyego ketine me didit, eşa merova me didit yani bir zor dihat. Vak merovi kişi zor dihat, vak ava hissas ki, vak endam ki timope him betir zor dihat. Çünkü emzanin ki ارتش ناکوشه خانیه گو نب زانستی و به تکنیک به چه دبن دکیون و مرو دبن دمینه اشبر که مویا زانی پوشه به ما پر زور دهات یعنی بوی دیس ارتش دبو اما افتش افقاس مرو جیانا خو ندادن و افقاس خانیشی خارانه دبو باجاری گو امنینه اون جپی زانی جالی ایماری و نه باجاری که املیجن تکوزه اون چاوا مورالی خورد yani gava gönderkerin skaka digerin demeşin davi kari ve iyice onun şey izdikin ya evveli emni karım demeşin çünkü kaldırım şitindeyim emna arabatı vak parkura survivor'ı emdirin yani bu şekilde be ام خانیات بین خانی به هبره یعنی نقبه خانیات 5 متر یا هیاتن نیه و تدنری کو خانی همه پرده خود دکشینه چما çünkü naf hevdene hevdu nabine yani yaşı şibakava girti denge vadire hevdu evana yani diroka merdine de ortayde başarı heri kemnen ya serri dünyayı Merdin çeke usayı ama iro merdin hati çasti naye kabul kırın. Amşi paper aciz tıbın hatta jmateşi am liber go bisakın şi çhabi am deke ama dişi aftiş tıbın bana hay havala ek tamaşavana şişe habi alime bakın. Mervan
çizdik. Gavak derkevi der ve şu bajarı gibi. Az yek bajar namezinin vederi yani hatta bajarın yek gongot geliyadi hatta dedim mezinin gerek az çanda mezinin maburiya mezinin sosyolojik örnekimizin kanuni nekimizin ama yok dedim bajar mezinin hatta benim sikak etmişim acaba vedhabani kimet mezini ya da o ben ofisi havale hoşuma camide mezini namezini tişkilo psikolojik şey yani avukatın beşin ço ne gora mirova çekirna yani hatta mezinin psikolojik rantıya bajarım ava kırna sikak kombeşin ne sikak ama ya yani hatta gom kamyon sikak ede gomni karım maşina ne sikak ecbu araba çekirna naki çünkü jimbenakit beşin eser zamanı iktidarı naki yani bu jina az rahi khod mezin binaki çünkü ço beşim bajarı bu hatta merdina jort mezenim, merdina jert mezenim. Zaten şabdu cudana. Demek ki cudaya ama çolu cudaya. Demek ki mezen diroka önake heya, aburiya önake heya, tıkhani önake mezenin kevra çekirna, navana kede insan hana. Ama tevdere tnava bina kede tkare hazar insan bebine. Ama insan kısa kaptın aslında ki. Çünkü navamda çiftli, acana çime rahis tevri. Rahis tevri mesela devre bu kapitalizm da katiyede. Rastı mesela gotin mezene bahçede hejin şoğulun herkes nava bahçeye koda xorna xoçeydi ki tanure wana ki hana tuhaniyat mezen he khani wana ki kevinin tudu riyal mezene re gora insana çekirme araba tunanan vederi piçki zana can hana wana ki kefam jona kiret yani çıkı beşik ari au çıkan piçki bizim de pastoral yani işte pastoral hoşturun yani gora hani bajarımız Peşniyaz ekava jibo kese gud bazı vikari mümkün ya ji van beşa buxin on çu peşniyaz ki jibo van kesan diğer yani ev tişteko seride hatta naha mego seyda jibo vana emhim peştir bixin jibo avahi ya ji başer em be zanisti û be teknîkê ava bikin gor çanda xwe gor dîroka xwe em ava bikin ev destê me deyî ji bo vêya jî em bangewazî dikin heval bela karin vanbeşa bixwînin ji hemberî civakê ev berpirsyarîkê jî yani ne tenê di aliyê aborî de ji bo wê berpirsyarî jî cîbistînin baş dibe. Ya ço beşim yani atxazmani gomirov ser mafa bajer habe bajariya o ilgi önaki habe o kare plansazı bajar buxuni ama mesela Türkiye'de mezuna gel kendik yani jibo plansazı bajar jnu katina va Türkiye'de çen bajara beş mesela 2011 da haf bajara tane habu پیشنهاد گمزین همو قضا وکن همو باجرا وکن اما گلش باجرا چه معاصر یعنی نگوهی شی uzman bun mesela endezere katı بود گو از پلانسازم از پلانساز eğitimine ki çıkanı ki mi mesela ne çıkıyor kabul بکن yani her duşi cudana yani bu ki mesela goma goçlu nava plan hatta gom çetkinim khane nava bajarda çetkinim biliyor ego hiç go benezan ra ama te koşin etkin ser zangay ve tek hoşuna hoşyamtın. Yani işte bu bejin hani bu khone bedar kabi. Yani mesela azmet gibi bu şey plansazıya başlar. Hatta yekogom goç zaten plansazıya başlar Avrupa'ya hatta Türkiye. Çıkanaki gom mezenin dirokanaki mezenin jnu çı sağlıyor Türkiye'ye. Ama mezun çıkanaki mezun amnezki 10,000 tane Türkiye'de hana. جبوناكي ام بيجن مثلا قال لي كنت جو بخويني سر باجارا او سر باجاريه ما في وانا كي جو بارس سند بكي بيشنياري وانا كي هبن خوازن ve çıkede bir şey olun azulu peşiniyardıkmış وانا كيرا Eyvah ko derbi valet tıkhının karın da var bir kari bakın. Ya gücü hatına mesela Türkiye'de plansazıya bajarı goyujnu çekirin İzmir Ankara mesela Avrupa'ya hatına çekirin avnaki. Eme mezunama peşin çıkasıya nasadu heşte u yekide yani. Persema bu tiştek bunun lezzetli bakın. Seyda xwar spas dikin û ji noher metyan jî spasiya xwe dikin. Spas dikir. Spasiya dikim hala wa Ya da aşağı